Idemo na još jednu sjajnu skupinu. Kulturno društvo Sloga B i P. B i P. Već dugi niz godina okupljaju svoje članove iz naselja Bobovje i Pristava s namjerom njegovanja održanja kulturnih tradicijskih pa i vjerskih običaja. Ovogodišnji nastup odlučili su posvetiti odnosu čovjeka prema kućnim ljubimcima. Hota. Dobar dan želim od srca i dobrodošli. Čekamo vašega glasnogovornika, klanjam se, velevažni gospon. Gospod, najbolj bi bilo da ti meni to pustiš ruke. Pogledaj koliko ja životinja imam oko sebe, kad ne je slučajno ta ranate skočila. A plus, čekaj, nisam još gotov. A plus toga još imamo i prave. Daj sad buš vidio, sad budu došle. Daj ti ocijeni, ti si stručna osoba. Nemam kaj rači, već vi sami kad ste došli ovdje se prekrasne životinje, a kaj bu tak došlo, nemoj mi reći. Ajde ti, dragi moj bratec, buš na najboljši mogući način prezentiral to kaj je treba. Evo ga, rešili smo se dreleta. Babica, daj dedek si sadni ti s tem košam. Evo ga ljudi, sad je nastal novi trend. Kućni ljubimac je čovjekov najbolji friend. Kako su ljudi negda bili bedasti, pa su hodili, znate kaj, krave pasti. No sreća da je nova generacija pametna postala, pa je svoju ljubav tem pesim i mačkima dala. Kam pa si ti krenul? Bog. Bog. Pokažem kaj je to ljubav prema kućnim ljubimcima. Ja. Išao je moj mali. Kako se zove? Fuki. Aha, Fuki. Naš puno pašću pri nas ima same on. I zato smo mi babicu dali starački dom. Kako ste dali babicu? Pa dali smo u starački dom, jer se ona tam mora snalaziti. A naš pesik se doma mora maziti. Ja, i moja familija sa Zanovce nama plakala. Naše bo babica tjedan dva bez lijeka počakala. Kako pa babica najčaka bez lijeka, to vam je tak za kućne ljubimce. I ti si došel, a? Već si napravil kruh ili buš gdje? Sad, poslije toga. A, dobro. Kaj nam imaš za reći? Moja maca samo na kauču prede i z nama za stolom jede. Kaj djela? Sama za stolom jede. Bog me prav. Ona je prava lovica, stalno je zubima lišani miš i cica. Joj bolj, kak pa. O, došao si i ti. Da imaš lijepoga močka, kaj ne? Kak ne, viš ga. Kak pa se zove? Sivko, viš ga kak je sivi lijepi. Je. Baš je lijep. I znaš kaj ti bom rekao, takav moček ti na cijelom svijetu ne postoji. Pa zake? On ti do 10 broji. Bog me je zato i poseban. Ja, i mi hudo pazimo na njegovu papicu, kad bi imel urednu kakicu. No, opet samo kućni ljubimci i penezi. O, tipa... Viš mojega kakav je lijepi. Kak pa se zove? Moj pesek? Ja. On ti je Ruda. Pa Ruda je i moj sused. Aj, znam, on je isto pes. A dobro onda. A viš, ovaj moj pesek, znate, on vam ima pedigre. Samo spi i hudo puno je. S pravom se z njim ponosim, zato ga stalno po ruka nosim. Mi njemu ne dajemo domaći špek, jer od njega onda ima hudo mehki drak. Hoćeš reći tusti, kaj ne? Ja, to je onda teško čistiti. Ja, kak pa. O, ti već ideš i drugi krug, pa nemaš drugoga posla. Nemam, evo mene opet. Ja. Odkad naša maca z nami v krevetu spi, muž puno manje hrči. Valjda ga to jako smiri, kad ga tu i tam pahči. Bog me dobro, prav. Ja, ljudi moji, tako me to. Ali baš je lijepo da ljudi životinje vole, makar ih od njih i noge bole. Moraju stalno pratiti da li su siti i znate kaj, stalno im biti pririti. Nekda su ljudi na pure pazili, a zdaj da ne bi na pesi drek nagazili. Tako vam to ide, ljudi moji, pesekima se čak i odijelo kroji, a ak ne boju pokriti, morali boste ih svi skupa k doktoru voziti.
Pa prije je bil zdrav, kaj pa se zdaj z njim dogodilo? Nekaj se je dogodilo, iščem onoga doktora Doliter. Doliter? Doktor Doliter. Daj ga zovi. Doktor Doliter. Evo ga, došel je brzo. Dajte, doktor Liter, pogledajte, moj Fuki se nekako gardo drži, samo ko mi, prosim vas lijepo pogledajte, da mu Marti neke ni. Sad bomo mi njega lijepo prigledali. Evo ga, sad bi oni to brzo rešili, ne bo to dugo trajalo. O, Bog me boste prav rešili, vi to, prav boste rešili. Ali nežno, samo nežno, prosim. Ja. No, naj se plakati, ne bo, vse bo v redu, vse bo v redu. Doktore, bo kaj iz toga, ha? Bu. Dobro onda, dobro, samo polahko i nježno. Dobro, o ja, vse bo v redu. Vse bo v redu. Kakva bo dijagnoza? Čujte, ja sam mislil, da njega vuhe mučiju, ali izgleda z vuhije vse v redu. Ali čujte, gospod dragi, njega vam izgleda probava muči. Ali ne brinite, vi to morate riješiti sami svojoj kući. Kako boju to rešili? Čujte, kad bo vaš Fuki najbolj sit, samo mu podinite pest vrit. Kako bi mu ga porinul? Znate vi kamo, vrit. Pa to djelam svaki dan. Ali malo češće. Ja, evo ga vidite ljudi. Osim za zdravlje i za hranu, moramo paziti na njihovu ljepšu stranu. Zato, ljudi, imajte dobrote i otpeljite svoje kućne ljubimce, a tu i piše u salon ljepote. Op, kaj pa zdaj isto betežem, pa to se reke, ko koronavirus širi jebote. Kaj je to? Ja bi trebal gospođo pedikerku. A, pedikerku, dobro. Gospođo. Tu je. O, dobar dan, baš ste mi se lijepo zrihtali danes. Evo, danas sam svojega Rudeka da mu napravite jednu frizuru. Ali znate kaj, dajte vi zdaj njega zrihtajte i malo niže, znate. On si stalno jajca liže. Ja, ste čuli? Ništa vi ne brinite, samo mu kaputić skinite. Sošta mu me njemu napravila, ali to vam dosta košta. Gospođo, nije u pitanju, imam ja pe nas dosta, kolika god da košta. Evo ga, ste vidjeli? Normalno. A kaj pa se s Ivkom dogodilo? Nič, došli smo toj gospođi, čekamo red, ali evo došli smo konačno na red. Pa, gospođo, dajte vi njemu napravite nekakvu modernu frizuru. Došli smo na punu kuru. A ste čuli, na punu kuru i pravu frizuru treba. Gospon, pupo kad se rihtali. Gospon, ali ja vam isto lijepu macu imam, s njom se i pozačit uštimam. Sjeme jako draga, svaki si ju rad podraga. Po ljeto ju pod brijem, a po zimi sa pažnjom grijejam. Evo ga, ste čuli kako vam to ide? Evo nam i Dalmatinera, došao nam je Dalmatiner. Imam Dalmatinera lipo ka ruža, da mi ne utekne, minjet ću ga za puža. A zakaj za puža? Puno košta, a pojde, brate, ne mreš to pratit više. Sve rentabilno, a? Sve. Nego znate šta, malo mi je bolestan. A treba bi onoga vašega, kako se zove, on je najbolji doktor u Hrvatskom Zagorju, doktor Dvolitar. Dvolitar. A moja ne jede, niti čuje, niti vidi, nego samo na svojoj čuči sidi. Ali nešto njom se cidi. Pomozi doktora ako moraš ikak. Doktore, ajde da vidimo. Sad bo doktor njega prigledal. Pa dobro, to sve isto. Kak pa doktoru je to sve jedno. Čujte, gospon, izgleda da s vašom kujsom sve štima. Samo una vam hveljači ljubavnih problema ima. Ali i to se more bez problema riješiti. Bu nju stari dečko neki utješil. Bog ti da zdravlje, doktore, živjeti. Evo ga ljudi, vidite kako se to sve rješava. Ali dragi ljudi, tako je došlo vrijeme da imamo razne probleme. Zato imamo, drage svoje ljubimce, koji nam odlučno djeluju na živce. Pustimo tračeve na stranu, imamo svoje ljubimce, gdje ljudi? U stanu! Normalno u stanu, kak pa. Ajmo jednu pjesmicu na Brinu kratku. Sunce lijepo svijetli i kume kovoj kleti. Pesek moj, maček moj, pejmo skupa k njoj. Pesek moj, maček moj, pejmo skupa k njoj. Vau, 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 mjau, 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 vau, 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 mjau, mjau, mjau.
Hvala lijepa ljudi, to je bilo od Sloge Bip iz Krapine. Hvala lijepa, evo kako i sami vidite, čuvajte svoje kućne ljubimce, nema nikaj lepšega. Danes već pomalo po našem Zagorju, nema ni kravica po štalicama, nema teličov, nema bikov, koji nisu već odavno nekam prešli, ostali su nam cucki i mački i tu i tam kakov kanal.